pen langa kisung kachichak nang bomajok torte lang sora tum kaningri Haflong Elysia jahak polling center along repol chia pan kachisik kecheng Hang jo hema sora pan mantune ta long le pithek the pusi bapuram terang kaninje Dikrut sarpo aboha nanglitom anam jum hekpen mesen kichuason long ichi kelongjia sonamong lake phak ok kiup phak ok slice fry phak ok kipi phak ok kimong lang ok kiup lang ok fry wo ok kimong wo ok han pendang lok han thu mehek kangmoi kalangdang han serong han pendang lok chomisen ason long ichi lapenan parta ajo ka bhaje phan AC room warsai lapen jongsi kumatnia hem birthday party marriage party pendang lok kapre ka saya hut kinangji pusetami long ichi kahumri dam nang jadim lake dongmoka lapen contact number ke la aber ki pihenlo la sinani tum humri damra choranesan choramitha dikrut sarpo aboha long Pini karbiang long lai fata Abirta long pen Elisami jirbon kilingpi non arjuik tha birtang ton pen Phuloni constituency ka parlo torte lang so palong ningkan phokep so selo rong ka chuki sitame pini ani anta mesen ki juna langa warsai lapen kachelenga to war ka vedera jok hada ka rong ara tum ningduk chipi pon Torte lang so laki Phuloni constituency pen kapa phidunai mate sarkar tum kelang kapang khrinai ahawar lo pule jongdam detta hinone Athe bang suarong kachukim lake ningkan phokep ta soselo lapen lakha thom kebra truck national highway toward itarabasa pen kehelu kilometer truck siam vetlu sitame isining duk me melama bangke bang suarong long non puta mesen ka chelenga toward ka vel pen jasmet kijuna lang upper side ka videra jok hada ka rong ran tu ningduk chipi konreti Nili tum ki jun nai adim ta me astu olo kasi nang tum project me ni pitha lang pen ilong ada dim sini tum chosok lo ilong ada dim sini tum ini la si nang li tum sara tum project me ni patang tha sara tum lang pen towar lang ngela pen towar ta astu olo ni tum sara tum Pherangke kahumri da mahut alang litum ning du kalam theka chipak lang pona tengke kidam tang ko ananing kan pelo ne ringvel isinang pilo la pen bangso ringvel elong vedalong si rong isiara da tumta lang chosok bom lo setame non ke bangso ring ta ke bak thula ba jok kijuna lang ke heloving lo chinglu ching thijia phan anta lang ave der lo puta kani ri pa do lang me towara warsai ka vedera jok bangso hawar pen ki utikang atu dupik lo Sitame ni tum don kep ni do tum ke na hokta chitere thek thedat si kisung ke boy do anta la puson si chechak nang lulu puta ninjirenti Kapan ring nang ji ba dong ko lang ji pu lang ba lang su nang ji pu nang li tum pine chuhang dun dei ma la hang de lang sar la lang la bang ke ring nang to ta la ho la hak ko pa na ring iglo mate la so lang si so igbom Ndana may ring ta no ke lik thula you know lang ke ndala election ma jogje yang aprang nangli tumlong ma MEC son nangli tumlong na kahumri son doma lang wi yok ta lai edaka nangli tumlong ha wang visa son meeting se me nangli tumlong do de non tuanta ave Madu parti da bang bu. Lalok segi jun lo Hala pusar karpen ason skim ke dengta nilitum ke kelong lisi ke onglang lasi kachari ke the ke dinga tum kang hon kang jin sopen nilituma phanta nang rapon thapusi kachuni ripadupon Phuloni pen dirchuna rong pila pen hawar ke hat pen harsing rong pi karbiang long live Kiwang ji jang mi poni phaing koyarni haflong LAC angkang ajha ka polling center along repol je phan polling asai khetum chisik chedang bomsi amethang asai ketanga dimalong an chidam rinti bomlo Lakha kre truck haflong STLAC angkang ajha ka polling center jasemet pharoi sira truck si moldam pen pharoi sira truck si a khotlir polling center along kewang ji jang mi poni phai inquiry repol ka padu ponje phan election asai ki pen polling asai khetum kachisik chedang padu pon bomsi kedam tang jang mi poni phai cleaner cap arni pen ke methang asai ketanga dimalong an EVM pen chenglok kenang sora hormu che ponsi pale rinti bomlo conducting the polls on 28 तो ये जो रिपोल हुआ है 20 तारीख के लिए इसी के कारण में जा रहे हैं लोग और
मैं आशा करता हूँ ये बार सही ढंग से होगा। कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करके हम लोग ये इलेक्शन कंडक्ट करेंगे बिल्कुल, और पीसफुली होने के लिए पूरा कोशिश करेंगे और सक्सेसफुली होना ज़रूर होगा। मेरे कॉन्फिडेंस कि ज़रूर होगा, ये कॉन्फिडेंस है। एक है व्हाट हैपन 107 जितु पोलिंग स्टेशन ए आছিলে क्लियर तार मानु लालोंगनिया पोलिंग सेंटर along रिपोल नंग कोकलाके फारोई सिरा ट्रॉक्सी ए खटलिर पोलिंग सेंटर along फारोई सिरा ट्रॉक्सी मोलदाम पोलिंग सेंटर रारतु आरोन रे पेन वोट के जग दुन पेन अकेलिया वोट के लोंग पन लगा जक्सी पुथत वोट के पा जग पनजिया फान देंग पनंग को बांगसो साइलोंग कचराप माते केलांग चारी दुन पमिका क्या बांगकु बांग फोत मफान डीईओ हिन पेन आर भू पेन पसंग को Halapu Election Commission of India hinpen Perangke kapangdak alu along kapachini ponatengke La Longnia polling station along kedamtang MP election hutke phanthom kebra pli amsi aphailong ponchot Haflong pen Suraj Burman Karbianlong live Bapuram terang along le kalipu Agustin Phangcho pen hewali rong hang pietum kaningje ke ahokali athe bang solong le hem phuwek ke neli bapuram terang henlo la pen la solong le ove pli pen lo ke do pusi pherang kya mai ke phahut Phangcho hema sora tuma phan bapuram terang hin pen lamvoi ke pipon la bang solong le ke neli tum ove plia phurun pen si ke dolong le binong lo setame Agustin Phangcho pen hewali rong hang pietum pherang kya mai long kaningje ponatengke manja dilaya da ke aprang penta ingrampi Thangna rasai ka tiki ave tu ke jongke kapachu baila la solong leke kapang ram su ave sai tiki bom la pen check he huita chojor long bom setame api long le alam kachi bisara hutke la solong le hewali rong hang piamen pen long le pata selam etlo pukar julong no bangke nili tu mang hu hak lo pusi tirang sa ho pherang ke mai long ninje kala non ke des kan thai chot tu lagali nili tu long le ke non pen aprang tang thai la pen hala da ka bangke nali tu theklo na tasi pura long le ichet ta khali ave पूरा एकदम सिगुन रवा के थे साइड लो 35 इयर्स के पेंटा मिच्योर लो रॉक बम लो चेक ता एकदम अबदांग थिपी ग्लासो चेक के पेपर मिल लगा दे तुम जोर बम लो के दाम होता ता खुली होता नोन के मिल बो चेक लो चेक ता पूरा अलोंग ले चता खाली आवे हिदी ता सक ए बम अपन नीली मेथांग सी रवा सार मालो लासिका दु के दोन रात तुम रोंबेरंग थार थाखी दो लासोलोंग ले नीली तुम सिता में आहक लो कि दाम तानी होतनी तुता लोंग ले लाम लासोलोंग ले लाम चेक दाम लो लासो बांके अमुक लासोलोंग ले लोंग माने पोटा दो ला पुले है पोटा दो पुला लासो आहत बांके आहक निले तुम रिलो रिलो हेवाली फान रिलो हेवाली रंग हापी मालो पुरिलो लोंगले मा फियन बंगा को मुंडल तुना पुलो ओ लदा ऑफिस लो सिदो डाक स्टाफ लेको पूजा लहे ना हाई लो आफी चिंकी ना चथान चोई पुया लो मा चिंकी पचे थान तोलो आमा फी बांगे चिंकी चथान ता चितोंते तेरे रसन लो माने इतो लोंगले रसन लहे ताला बांगे काली लासी निले तुम रंग रंग किदुक दे रात साइडे नाले तो रिलाते में नीली रंग आना बारिम नीली तेनु रंग अस्तालो ता पोता एकदम तावे as नीली तुंगे चुक्लेम पर दो पोला बांगे चुहांग दुन चिता बांग सरकार तुम थुटी ना पिपिरा रंग पार पोलांग पोता आवे Halapu revenue sa hemalong non anta angthek dolang seta buhialong rajenterang amensi dolang bonta non ke rajenterang aridak ave pinpen ke ko sonsi longlia pata ki pidun detlo la sinili tu mantu neta phang chu hema soraphan longle pithe ke puta bapuram terang pherang ke mai long ninje pon news report Roshan Hanse Karbianlong live Kaphere meme COVID-19 ke so avurna kangdang tuba banjok asamalong ribang pharoi si COVID-19 ke so kelonga district aphan aruni pioneer cap an pre-primary school kanghapji aphan state sarkar pen hukum kipi Longriang kang pialong COVID-19 ke so avurna kangdang tuba banjok state government hin pen sigjit kapang dak pon alam thele puson hello asamalong rialo district tinalong ta COVID-19 ke so phai bang pharo muluk jongsi kelong do koklo pulote bangso district along pre-primary ang deng ing haponang ko Isi pen ingdeng pho anapan lo ke thana hukum pipon pedet popusi state education asai campaign non hejong pachini ponlo অভিভাৱক সকলৰ লগত কথা পাতক পাতি ইয়াৰ পজিটিভ আৰু নেগেটিভ দুইটাই আকলন কৰি যিয়ে আপোনালোকৰ প্ৰতিবেদন হয় নতুন চৰকাৰখনৰ হাতত দিব যাতে by 4th or 5th May they can announce a decision সেইকাৰণে আমাৰ এই কেটা দিনত আমি এইটো যেহেতু এখন চৰকাৰৰ জাগাত নতুন চৰকাৰ নতুন ধৰণে আহিব আমি মেট্ৰিকৰ ওপৰত আমি একো সিদ্ধান্ত ল'ব খোজা নাই কোভিডৰ পৰিবেশো আগতকৈ কিছু জটিল হোৱাও আমি দেখা পাইছোঁ
আজিৰ দিনটোত অসমত কোভিডৰ পেচেণ্ট 4070 জন এক্টিভ পেচেণ্ট আছে গধূলিলৈকে অলপ পজিশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব কাৰণ আজিৰ দিনটোৰ পজিটিভ আৰু ডিসচাৰ্জ গোটেইখিনি যোগ হোৱাৰ পিছত পৰিৱেশটো অলপ সলনি হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ 4069 জন কোভিড পেচেণ্ট আছে আৰু মৃত্যুৰ দৰ 0.51 আছে অৰ্থাৎ যিটো মৃত্যুৰ দৰ আমি মেইনটেইন কৰিছিলোঁ 0.51 0.50 সেইটোতে আমি মেইনটেইন কৰিছোঁ এতিয়া যিটো গোটেই আলোচনাৰ বিষয় হ'ল যে যোৱা 20 মাৰ্চৰ পৰা আজিলৈকে কোভিডৰ পৰিৱেশটো কেনেকৈ সলনি হৈছে 20 মাৰ্চৰ পৰা 26 মাৰ্চ এই সপ্তাহটোত আমাৰ কোভিডৰ এভাৰেজ কেছ আছিলে 36টা প্ৰতিদিনে 27 মাৰ্চৰ পৰা 2 এপ্ৰিললৈকে আমাৰ প্ৰতিদিনে পজিটিভ কেছ বাঢ়ি গ'ল 51টালৈকে 3 পৰা 9 এপ্ৰিল এই সময়খিনিত আমাৰ পজিটিভ কেছ বাঢ়িলে 100 পাইনা Bangso pre-primary school lake government lapen private school do anta ingha ponang po lapen aru chiklo ni final cap ana phansi apor hot on Laswang bong COVID-19 ke sobur kilonga phai bang pharoi sia muluk kilonga district phansi clardak pen hukum pi ponlo নাই এটা ধৰক আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিতে ইমান ডাঙৰ শুৱালকুছিত ৰেলী হ'ল শুৱালকুছিত কিন্তু এটাও কোভিড হোৱা নাই ৰেলী হৈ গ'ল 4 এপ্ৰিলত গতিকে ৰেলীৰ লগত কোভিডৰ সম্পৰ্ক এতিয়ালৈকে কোনেও স্থাপন কৰিব পৰা নাই কোনটো স্থাপন হৈছে যে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যি দিল্লী কলিকতাৰ পৰা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মানুহ আহিছে তেওঁলোকে লৈ অহা ভেৰিয়েণ্টটো তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা বন্ধু মহলৰ তাত গৈছে তাৰমানে ইণ্ডিজেনাছ কোভিড আজিও নাই অসমত সেইকাৰণে যে মই ক'লোঁ 100টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে জিলাখিনি যদি চাই আৰু আমি যদি কওঁ যে একেবাৰে টাউনলৈকেহে যাবা বুলি অঞ্চল বুলি যাবা তেতিয়াহ'লে অসমত 90% অঞ্চলত আজিও কোভিড নাই এটাও কোভিড কেছ নাই News report Kardiano live Tangte pinya daba birta ke lapuan si kang tonik lo dumi thak me kardong